I'm not sure what the best title is for this, because my first title, Why Labot sa Mensahe, once I finished writing it, What Nailabot. So I'm just going to take verse 26. The lambs are for thy clothing. Ang nating mga karnero alang sa imong pamiste. I think the message tonight will be an encouragement to us. I know it was an encouragement to me. Magampo na ta. Dayon ko mong makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless this message? Would you fill me with your spirit as I preach? Would you empower me? Would you bless me? God, would you please help our church? Would you encourage us tonight, Lord? Thank you for this truth. Help me, Lord, as I preach it. I pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko mong maglingkod. Dili ko sure nga kini nga mensahe alang gayud ninyo. I kind of feel like this message is more to the pastor tonight. But if you'll listen, I think you'll be helped. Diya sa panahon sa Biblia, ang katigayonan sa tao, ang wealth sa mga tao, kasagaran, English, it was not calculated in pesos or in dollars. Kung ang Diyos nag-istorya kabayan sa tao, nagsulti dato, gyud siya, dunahan siya, o kini ang iyang katigayonan. Halos tanan situation, ang Diyos mag-istorya kabahin sa iyang livestock. Nasab niyo ang pulong livestock, ang mga mananap nga how do you say it? Magbuhi ka. How do you say it? You're raising them. Magbuhi ka sa mga mananap. Sa English, livestock. Buhi, and I don't know what stock means in that word at all. I don't understand what stock. But magbuhi ka sa mga mananap, mga karnero, mga baka, mga kanding. Sa Biblia, dali gayud baboy, kay kanap bawal para nila, pero para kanato karon okay raman og magsalamat ta sa Ginoo kay lami ang bacon. Hallelujah. And so amen. And I'll leave fish alone, all right? And pero sa Biblia, kung ang Diyos nag-istorya kabayan sa tao nga adunahan, dato siya. Unsay ang hisgoton? Most of the time, he talked about animals, mga karnero. Nainom nung baka sa ang Diyos mag-istorya kabahin ni Job. Sa sinugdanan sa story ni Job. Go with me to Job, chapter 1. Look at what God says about Job. Job chapter 1, verse 3. Kung ang Diyos mag-istorya kabayan sa kwarta, sa datong nga tao, He never tells how much they had. Kung mag-istorya siya kabayan, kini ang kadaghan, this is how much he had, it's always animals. Very interesting. Job chapter 1 verse 3, kunana say amen. His substance, Job's substance, also was 7,000 what? And 3,000 what? And 500 yoke of and 500 she-asses in a very great household, so that this man was the greatest, meaning wealthiest, of all the men of the east. Ang iyang kaptangan usab 7,000 ka karnero, og 3,000 ka camel, og 5 ka gatos kayugohan sa baka, og 5 ka, by the way, that means 1,000 kay kanunay na duha magkuyog. So 500 yoke of oxen is actually 1,000 oxen. Og 5 ka gatos kabayeng asno, og uskadako kaayo nga panimalay, mao nga kining tawhana, mao ang pinakadako sa tanan mga tao sa silangan. So God is saying Job was the wealthiest man in his area. And how did he discuss it? Wala siya naghiskot sa kwarta bisan usa ka panahon. Wala gihiskot. Of course, I lost my place. Now, question. Do you think Job had money? Na ba siya'y kwarta? Siyempre, negosyante siya. So, na siya'y kwarta, pero kana wala gihiskot sa Ginoo kung nag-istorya siya kabayan sa katigayonan. Dahil nainom nung baka mo, sa diyang si Abraham nagpadala sa iyang sulugoon nga si, starts with an E. Eleazar. Si Eleazar, we never learned that in Genesis 24, but in another place. Pero si Abraham nagpadala ni Eleazar ang sulugoon aron mangita sa asawa para ni Isaac. And sa dihang ang yang servant miabot dito sa lugar sa Haran.
What did he say about Abraham? Turn with me to Genesis 24, verse 34. Genesis 24, verse 34. Hindi siya magpaila-ila sa iyang kaugalingon nga to sa pamilya ni Rachel. Rebecca. Genesis 24, verse 34. Kung nasa, amen. And he said, I am Abraham's servant, and the Lord hath blessed my master greatly, and he is become great, meaning wealthy. And he hath given him, God has given to Abraham, flocks and herds, and silver and gold, and men servants and maid servants, and camels and asses. Dili ko mabasa sa tanan sa Bisaya, pero kamo nakakita. Iyang gihiskot nga kwarta. He said silver and gold. Pero mas daghan iyang pagistorya kabahin sa mga mananap. What did he say? Flocks, herds. So flocks, that's mga kanding, mga karnero. Ang mga mas gagmayng ang mga mananap. Dayon herds, that's mga baka. Normally, you could also have a herd of horses, but nobody raised horses. So herds would be mga baka, kana nga klase sa hayop. And then he talks about camels and asses. He mentioned money, but the biggest subject at hand was animals. Nanuman nga ang Diyos, ang mga tao diya sa Biblia, kanunay nagsukod sa katigayonan or nagkwenta sa katigayonan, pinaagi sa livestock. Here's why. Money, ang kwarta, makaati man sa imong mga panginahanglan karon, hangtod, mahurot. Pero, ang livestock, ang mga mananap nga, ikaw magbuhi sa mga mananap, ang livestock na igahom sa pag-atiman sa panginahanglan nimo sa pagkakaroon o sa umaabot kung kabalo ka unsaon pag-atiman nila. Money is present. Flocks and herds are future. So unsa ang tinuod nga bahandi ang tinuod nga katigayonan? Unsay mas bililhon? Ang mananap kay magpadayon sila. Why is that? Because livestock reproduces. Manganak. Diba? Kung ikaw mukuha 2 ka peso, ug ibutang sulod sa box sa sudlanan, ug ibutang dito sulod sa imong balay basin 3 months, kung ikaw mukuha sa box mo abri na 2 gihapon diha, ang mga peso dili manganak. So dili mahitabo. Pero ang mga mananap, mao ang wealth nga mag-reproduce. Magpamunga, pwede manganak. But, if you know how to take care of animals, kung kabalo ka, panaglitan, ang pinaka-common nga mananap, gihiskot sa Biblia, was typically the sheep. The Jews were very good at taking care of sheep. Abraham, Isaac, Jacob, silang tanan mga magbalantay sa karnero. Ang mga tao diya sa panahon ni Jesus, kinsang una nga nakadungong nga si Kristo na tao, ang mga magbalantay sa mga karnero. So tibok history sa Israel, sila nagbantay sa mga karnero. Si David, ang pinaka-importanteng hari sa tibok history sa Israel, he was first a shepherd. They were a sheep-raising culture above anything else. Others as well, but sheep was the big one. Kung naitaw nga kabalo, kung panaglitan, ikaw, kabalo, unsang pag-ati man sa imong mga karnero. Kana nga panon sa karnero, mag-ati man sa imong financial needs, sa imong tibok kinabuhi, kung sakto imong kahanas. Embasin, makahimo nimo nga, medyo dato na, just having animals if you know how to raise them. And there is a skill na ay kahanas, which I do not have. And I don't know how to raise animals. I do not know how to raise plants. I have a spiritual gift. I look at plants and they die.
And wala ko'y kahanas. I do not have a green thumb. I have a brown thumb. And everything I touch dies. And anyway, I tried to raise tomatoes. I tried. I figured I got some. Did we do plants or seeds? Plants daan, di ba? Or did we grow seeds? I think we had plants. Did we do that? The seed grew up. I had a plant. Pero wala gayoy tomato ni abot. But taking care of sheep has the power to give you long-term wealth. Kung dili dato gyud, at least mag-ati man sa imong kinahanglan. Now, go back to our text verse. I think maybe we're still there. I don't remember if I had you turn. Proverbs 27 verse 23. Kana ang gihiskot diri sa atong teksto. Proverbs 27 verse 23. Be thou diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy herds. Magmakugihon ka sa pagkahibalo sa kahimtang sa imong panon sa gagmayng mananap, ug tan-awa pag-ayo ang imong panon sa dagkong mananap. Now clearly the idea of knowing the state of your flocks is magsusi ka sa kahimtang sa tanan imong mananap aron makaatiman nila. It's not, kabalo ko, hapin na siya mamatay. Okay, bahala. That's not what it means. Be diligent to know why, so you can take care of them. Livestock, ang mga mananap, mauusa ka makalungtad nga klase sa katigayonan. Pero, nanginahanglan sila sa daghang pag-atiman. Pipila ka adlaw lang, magbaliwala ka sa imong mga mananap, bisan unsay klase, baboy, manok, baka, okay raman basin. Pero kung dali ka mag-atiman sa imong mga mananap, sa dali madugay, mamatay man. Labaw pa ang mga karnero. Ang mga karnero walay chance sa gawa sa pagtabang. Livestock can give you wealth, can take care of your needs long term kung ikaw makugihon. Kung makugihon ka, magbantay, mag-atiman, magsusi, ug mag-atiman sa mga kinahanglan, kung tapulan ang magbalantay ang iyang flock, ang iyang mga karnero, dili healthy sila. They'll be sickly. They'll have skin problems. Dili sila manambok. Dili mayo ang ilang, dili mayo sila para sa pagpanganak. They will not be a healthy flock. Na daghang paghago, daghang trabaho nga gikinahanglan kung ganahan ka usa ka panon nga healthy. Tanaw ang sunod verse. Right after God says, be diligent with your flock, God immediately connects the diligence of the shepherd to his personal wealth and prosperity. Proverbs 27:24. Because, so be diligent. Why? Because for riches are not forever, and doth the crown endure to every generation. Kay ang katigayonan dili alang sa dayon, o ang korona ba naglungtad ngadto sa matag kaliwa. I'm not going to explain the connection about the king right there because it's not terribly important for the message tonight. But the phrase, riches are not forever. Ano sa'y pasbo niya na? Imong papa, hanas kaayo magbantay sa mga karnero. Siya, nag-retire na, mihatag sa flock nga to kanimo. Kung dili ka, makugihon sa niya, ang katigayonan sa imong papa, dili madugay. Riches are not forever. Your prosperity won't last if you're not diligent. And the same thing is true regarding kings. I will go and explain it simply. The same thing is true regarding kings. Solomon was a king writing to his son who was going to be the king. He's saying, kung dili ka makugihon diha sa imong buhaton, ang imong kingdom po dili mauswag. That's all the connection there.
But the key is, ang kakugi sa imong amahan, dili maghimo nimo nga adunahan. Nay sinugdanan, pero dili maglungtad. Natay nindot nga panaglitan niya na diri sa dapitan sa election. Ang kauswagang sa mga tigulang nga halos-hoses, wala niabot sa mga batanon. Di ba? Kay tapulan sila. Si Bullet, dulat-dulat lang. Ang tanan niya ha, basketballan ra. Samtang walay aga sa dapitan, magtukot ta sa basketballan gyapon. Di ba? Tapulan. Pero sa kaimtang sa, unsa ngalan sa lain? Maita. Tapulan siya. She is. Ang success sa mga tigulang, wala nagpadayon sa ilaha. Naikwarta gihatag, pero wala nag-uswag. Riches are not forever. And watch, when you lose the money, you also lose the authority here. Mapildi po sa election. But what we see here is, I got lost in my notes. Riches are not forever. Watch. Take care of your flock. Kaya ang imong kauswagan nga financial, gi-connector niya na. Your financial success is related to the health of your flock. So stay with me. This is all going somewhere. And I practical application. Di ko ganahan kamong tanan mahimong shepherds, okay? And Brother Michael, nagsulod ko sa property gahapon. Aron mulantaw sa burn pit. Ug ang imong mga manok naghuno-huno nga ako ikaw. Sila naggukod ka na ako. Silang tanan. I turn out, there's 20 chickens chasing me. Kung nako sa US, nahadlok. Ah! Pero nanad ko diri sa Pilipinas. Pero kung mga manok mag-chase ni mo, patay. But anyway, why did I tell that story? I don't remember. Oh, mga flocks. Brother Michael can't raise sheep. Pero nasa panon sa mga manok. And sila magsunod kaniya. Muuli siya dito sa yang dapit. Sila nagsunod dito sa dalan. Kung dali magkugihon ang magbalantay, dili healthy ang mga karnero. And an unhealthy flock, can I say magansi man? Mahimong gansi? Or the true word I think is alkansi. Alkansi, gansi is maybe a little slang. Alkansi. Alkansi is in the Bible somewhere, one time. I forget where. Kung maluyahon ang mga karnero, dili daghan ang ilang kaliwa. Dili daghan ang mga nati. Kung maluyahon sila, mas dali sila masakit. O kung mas daghang masakit, makatakot sa uban, o ang tibok, flock, dali healthy, daghang mamatay. Basin mas gamay ang ilang wool. Kabalo mo, wool. Unsay balhibo? Balhibo. Sa mga karnero, bililhong gyud ang balhibo sa karnero kay pwede gamiton para sa panapton. That was the value of sheep. Makahimo sa panapton. What Solomon is saying is, bisan dato ka karon, kung dali ka makugihon diya sa pag-atiman sa imong mga karnero, ang imong kadato dali mo lungtad. So what we're seeing is the success of the shepherd depends on the health of the sheep. Ang kauswagan sa magbalantay depende sa mayong, what is health? Panglawas. But there's another word. There's a new word I recently learned. What is healthy? Healthy. Piskay, there's another word I learned recently, but I can't remember it right now. Huh? Himsog? Pagkahimsog? Kahimsog? Kahimsog is health, right? That's the word I remember I've heard somewhere. This is what happens when Pastor Mike writes a sermon in straight English. Ang kauswagan sa shepherd depende sa kahimsog sa mga karnero. So what does that teach us? Now listen to me very carefully. What does that teach us? The health of the sheep is more important than the number of the sheep. What's the word I just used? I forgot it already. Kahimsog. Ang kahimsog sa mga karnero mas importante kaysa gidaghanon. What's a root word? Gidaghanon, di ba? Kaysa gidaghanon.
A wise shepherd understands. Bisan pipila ang karnero karon, kung healthy sila mahimong mabungahon o mas daghang karnero sa umaabot. Ang pinaka-importanteng butang mao ang health sa tibuok flock. A wise shepherd will focus more on the health of his sheep than the number of his sheep. And that fits with the thought of the next verse. Look at the next verse. Proverbs 27 verse 25. The hay appeareth, and the tender grass showeth itself, and the herbs of the mountains are gathered. Ang uhod nagapakita, ug ang linghod nga balili nagapakita sa iyang kaugalingon, ug ang mga herba sa kabukirang gitigom. So what are we seeing here? We're seeing a backwards progression. Ang kauswagan sa shepherd depende sa kahimsog sa mga karnero. Ug ang kahimsog sa mga karnero depende sa ilang diet diha sa field. That's the connection there. The tender grass, the hay, that is what they eat. Kung ganahan ka sa mga karnero nga lig-on, nga kusgan, nga mabungahon, you have to give them the right diet. O maalamon nga shepherd, nakasabot nga ang health sa iyang mga karnero, depende sa quality sa ilang diet. A wise shepherd will be very careful about where his sheep feed. Often whenever you hear about ang shepherd nag-lead sa iyang mga karnero, asa sila padulong? Ngadto sa sibsibanan aron mukaon. Kinsa nagpili sa sibsibanan. Nagsabot mong pulong sibsibanan. Sa English, graze, nagkaon sa sagbot, mukaon dere. That's sibsib. So sibsibanan, lugar sa pagsibsib. A wise shepherd, maghinay-hinay siya diya sa iyang pagpili sa lugar nga iyang mga karnero mukaon. A wise shepherd knows where the best grass is. Aron mayo ang ilang panglawas. Ang maalamo nga magbalantay nahibalo kanu sa kinahanglan mo balhin. Because sheep will eat all the grass until there's no more grass. Sila mo tangtangpod sa mga gamot and then dili mo grow pag-usab. So a wise shepherd nagbantay, hapit na hurot diri, kinahanglan mo balhin na. Now look at the next verse. The lambs are for thy clothing, and the goats are the price of the field. Ang nating mga karnero alang sa imong pamisti ug ang mga kanding mao ang bili sa uma. So mobalik siya sa preyong idea nga ang kauswagan sa shepherd ki-connector ngadto sa health sa mga karnero. You benefit from them. You take care of them because your success is in their health. I want to look at these two sentences in reverse order. Aron makasabot ta. The goats, the second sentence, the goats are the price of the field. Ang mga kanding mao ang bili sa uma. What does that mean? The value of the field is how many goats it can provide for. Unsay bili sa usa ka patag, usa ka area sa sibsibanan. The value of the field is determined how many goats can it feed. Pila ka buo ka mga kanding makakaon diri. Kana mag-determine unsay value sa dapit. Because watch, the success of the shepherd depends on the health of the sheep. The health of the sheep depends on the grass they eat. Where do they eat it? In the field. So he's showing the details, ang tanang nga gikinahanglan aron mauswagon ang magbalantay. The lambs, the first sentence, the lambs are for thy clothing. If the flock is healthy, ang magbalantay ang magbenepisyo. Siya ang mag-uswag. Mag-atiman siya kanila, dayon siya na'y benepisyo gikan niyanag. Coming back to the same idea. Being diligent in taking care of your flocks is important. You won't succeed without it. The primary value of sheep is their wool. Ang pinakabililhong butang diya sa pagbuhi sa sheep mao ang ilang wool. Labaw gayud sa ilang karne. Makakaon ka sa karne sa sheep
Pero ang raso nga bililhon ang karnero, mao ang ilang wool, ilang balhibo, kay kana magamit para sa paghimo og cloth, panapton, and it's a major long-term business. Here's the truth. A sheep is a long-term cloth machine that runs on grass. Walay kurente, kikinahanglan. Siya usa ka makina nga maghimo sa panapton, dugay kayo basta lang nasa mayong abalili. Now, syempre, nakasabot ko, it's more complicated than that. But that is what we're seeing here. That's a simple way of explaining it. A long-term cloth-making machine. Of course, you have to take the wool, kinahanglan ng tao, kabalo, unsang paghimo nga panapton, but that's a later thought. We're not going to deal with that today. Ang shepherd mismo, wala gayud naghimo sa panapton. Nagbaligi siya sa wool nga to sa tao nga naghimo sa panapton. But I noticed something that I've never noticed before. Can you go back with me to verse 26? I want to read it again. I want you to pay real close attention to the details. The sheep are for thy clothing. Is that what it says? The sheep, verse 26. The sheep are for thy clothing. Is that what it says? What do you see? The lambs are for thy clothing. The lambs. Ang nating mga karnero. Nati means batanon pa. The lambs are for thy clothing. What? Not yet. Dili pa. Lambs have wool. Pero gamay ra. Ang mga nating nga karnero, na sila balhibo, pero gamay kayo. Typically, kasagaran, naiusa lang karason nga ang magbalantay, mag-shear. Nasab niyo, shear, mag-alot, is what they call it in the Bible. Mag-alot sa usa ka nating karnero. And that was if it got very, very dirty and he couldn't get it clean. Nahugaw siya, basin nahulog diha sa lapok, or he got tangled in thorns or something, and dali matangtang ang tanan mga tunok. So what would the shepherd do? He would shear it. Pero dali alang sa panapton, kay gamay lang. The lambs are for thy clothing, but not yet. Walay magbalantay, magdahom, nga ang batanong ang nating nga karnero, muhatag kaniya sa balhibo aron maghimo sa panapton. You have to wait till they're older. Kasagaran, mag-alot ka sa mga karnero, makausa lang, matagtuig. Bantaya ang mga story diya sa Biblia, ang panahon nga si Nabal nag-alot sa mga karnero. Remember that story? And it was like a huge day, sama sa piyesta. Kay big day ni, dako gyud ang ginansya mo, baligit ta sa balhibo o dako na gyud ang kwarta. It's kind of like election time in the pitan. Dako na ang kwarta, seryoso man. They normally only shear once a year. There's some sheep that you can shear twice per year. Pero kasagaran, makausa lang matagtuig. A lamb is considered a lamb until it reaches 1 year. A lamb of 1 year. After that, it's considered a sheep, if my understanding is correct. You don't shear a young lamb. You wait till it grows up. Do you know what that means? Ang mga nating karnero, walay tinuod nga bili karon. Except they're cute. I have to admit that. Lambs are really cute. And so are kids. You know, the word kid means nating nga baka, not baka, nating nga kanding. The English word is kid. I remember na membro sa una, nagbasa siya sa Biblia sa English ug sa Bisaya. Nakakita siya, nating kanding. Kids. Pastor, naisayop sa Biblia? Like yung kids, I said, kids means nating kanding. It doesn't mean bata nga sa tao. Slang yun ang pulong kid. But the proper word in English is children. Kid is slang. Kid. And walay magbalantay, magdahom nga ang nating karnero, muhatag kaniya sa balhibo nga bililhon. You know what that means?
A shepherd takes care of a lamb for its future potential, not for its present value. Ang magbalantay, mag-atiman sa tanan panginahanglan sa uskagamay nga nating karnero. Dili tungod bililhon siya karon. Tungod kabalo siya na ay potential sa umaabot. I said earlier, a wise shepherd will focus more on the health of his sheep than the number of his sheep. And now we see this beautiful truth. A wise shepherd will focus more on future potential than present value. Let's read the next verse. Arong complete akong pagpasabot. Verse 27. Are we there? Verse 27. And thou shalt have goat's milk enough. Notice the future tense. Still the same idea of future benefit for present work. Thou shalt have goat's milk enough for thy food, for the food of thy household, for the maintenance for thy maidens. Ug ikaw makabaton o gata sa kanding nga paigo, alang sa imong pagkaon, alang sa pagkaon sa imong panimalay, ug alang sa kabuhian sa imong mga babaeng sulugoon. He's saying your present work has future benefits. So what's the point of this whole Bible study kabayan sa pagbuhi sa mga karnero? Kaysa kamatuoran, kamaya kong kahibalo niya na. Dili ko magsulay mag-convince nimo nga mahimong farmers. Though Brother Michael has looked really happy as I've been talking about raising animals. He's ganahan kong mahimong farmer. And turn to Acts 20 verse 28. Acts 20 verse 28. Acts 20 verse 28. Kunanas, amen? Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Unsay gitawag? Unsang church gitawag sa Diyos dere? Usa ka panon. Ang mga tao ang karnero, o ang pastor na responsibilidad magpakaon sa iyang panon ang iglesia sa Diyos. Bisaya, busa, bantay ang inyong mga kaugalingon. So, Paul is preaching to pastors here. Bantay ang inyong mga kaugalingon o ang tibok nga panon. Watch now. The most important thing that I can do as a pastor is watch myself. Pagbantay sa akong kaugalingon espirituhanong nga kahimsog. Sorry, I'm struggling with that word today. Kahimsog. That's not selfish. That's wise. Because when the pastor's not healthy, the church isn't healthy. Let me read it again. Busa, bantay ang inyong mga kaugalingon ug ang tibuok nga panon. Nga ibabaw niini ang balang espiritu naghimo kaninyo nga mga magbalantay sa pagpakaon sa iglesia sa Dios. Nga iyang gipali pinaagi sa iyang kaugalingon nga dugo. The church is a flock. Ang iglesia, ang simbahan, usa ka panon. Ang Diyos mo tawag sa mga membro nga mga karnero. Jesus is the chief shepherd. Ang labaw nga magbalantay. Ako ang, in English, I am the under shepherd. What is that? Under shepherd, dili ikaduha, but the idea of ako ilalom ni Kristo nag-lead sa church. And I'll be honest with y'all. Kini nga under shepherd sa ipila ka duwa ka simana milabay basin. I've been discouraged.
It just seems like bisan unsay akong buhaton, kini nga church delete mo tubo sa numbers. Natingala ko. Does anybody know pila ka tao nagapil sa atong first Bible study dere? Anybody remember? Gilboy was there, Brother Mike was there, Mom Ruth. He was there, but he doesn't remember. Was he? Yeah, he was 1 year old. Yeah, Michael and Beth were there. Does anybody know pila ka tao nagapil sa atong unang Bible study diri sa Truth Baptist Church? Brother Michael, do you remember? Pila? Sa imong memory lang. No, dili ka na. Ang grand opening, sa diyan nagsugod na gyud sa church. That 13 was when we first moved here with the staff. We hadn't really started the church yet. But ang atong first service nga, nag-invite me sa tanan mga silingan. Do you remember? 51. Anybody want to guess how many we had in Sunday school this morning? 51. And I noticed that as soon as I looked at it and I put it away. We had exactly as many in Sunday school this morning as we had at our first service. Hapit na 8 years. Matag panahon magsugod ta og tubo gamay ra sa numbers. Ang yawa magatake og mawala ang mga membro. Balik. I'll be honest, the last couple of weeks I've been a little discouraged. Unsay akong mahimo? Nagsulay ko nga, sakto akong paglakaw. Lakaw ko ban sa Diyos, mangita sa paggiya sa Diyos, diha sa tanan, nag-feel this, dali mag-grow. So para na ako, mura, gining ang mensaya lang sa pastor karon. Ay duwa ka punto sa mensahe. Ang maalamon nga magbalantay. Nahihibalo nga ang kahimsog sa karnero mas importante kaysa gidaghanon. And though we haven't really grown in numbers in almost 8 years, we have grown in spiritual Christian maturity. Kamo nag-grow. Bisan ang church, wala nag-grow. It always hurts to lose members. Lalong kayong kasakitan kung mawala ang mga taong nag-igugma ni mo. Nagsulay, naghimo sa tanan, kutob sa kumahimo nga mutabag sa tao. Huwag sila mag-backslide o mubiyag yapon. And that hurts. But I'll be honest, our church is a lot healthier right now than it was a month ago. Sometimes, ang mga karnero nga sakit kaayo, kinahanglan mo biya alang sa kaayohan sa tanan. But it still hurts. But God reminded me this afternoon, napahidakang ng mga tao dali nga naigumag gihapon sa Ginoo na bago gyud ang kinabuhi. And in the last 2 Sundays, God has given us new people. Or nagbalik sa mga tao wala nagsimba dugay na. Which in Maricar came back again this week. Walay rice karon pero nibalik. Nibalik si Rachel. Na iyang mga anak na diri, ang mga pangumangkon. Ang Diyos naglihok pa. Pero na ikadua nga punto.
A wise shepherd, number one, knows that the health of his sheep is more important than the number of his sheep. And number two, a wise shepherd will focus more on future potential than on present value. The lambs are for thy clothing. Ang nating mga karnero lang sa imong pamisti, dili karon, umaabot pa kana. Truth Baptist Church, may I remind you something? Maybe you don't know, but I do, and sometimes we need a reminder. Our greatest success as a church will not come from Pastor Mike's Sunday school class. It will come from Ma'am Farah and Little Boy's class. Ang mga bata na wala pa naka-experience sa kalalom sa sala. Our high school classes are important too, but ang ibis na nato mga batanon, nanay mga mahay. Nay baggage. Di ba? Pero kining ang mga first graders, second graders, sila ang atong future. Kining ang mga bata nga wala pa nagsinati sa kapaitan sa sala. Kining mga bata sa nursery. Kana ang future sa atong church. They're the ones who can grow up clean. Walay mahay kabayan sa mga sayop sa miagi. Of course, there's no perfect children. The pastor's kids make mistakes. Everybody's kids make mistakes. Pero makalikay sila sa dakong pagmahay. Listen to me now. The lambs are for thy clothing. Mas importante ang future potential kaysa present value. In closing, ganang kumubalik sa verse nga itong gibasa ganiya sa Genesis kabayan ni Abraham. Let me bring the message together. Unsang practical application para kanato karon. Genesis 24 verse 34. I'll tell you what's exciting to me. Excited ko makita sa umaabot ni Caleb. He's sleeping right now, but one day that boy's gonna preach. Excited ko makita sa umaabot ni Dodong. Karon mo sulod siya sa kong opisina. Hi, Pastor! Nakay candy? Ug di gyud ko mamakak kaniya. Nay candy sulod sa opisina ni Pastor. Di gyud ko mamakak. Di ko musulti dili. Ako musulti, naa. Pero di gyud ko muhatag sa bata nga maghangyo. Kung maghangyo ko, dali ko makahatag kay bawal na. Tinuod man? Oh, sahay mo hatag. Pero dali kanunay. Sama sa akong kaulingon anak, dali ko kanunay mo hatag kung maghangyo. Pastor, nakay candy? Naa. Mangayo ko? Excited ko makita siyang umaabot. Wala siya kaulaw sa iyang pastor. Naglaom ko kanadali gayon mausog. Si Zamira, nag-grow siya dali sa church. Dili siya kanunay mumata, magadung sa buwang nga music gikan sa silingan nagpalibot. I guess usay na dali. Pon mo palipod ta niya na, dali na maka-music diha. I'm excited for the young people. All right, we got kids now nga nasa junior church, karon nag-appeal na sa youth department. Ang uban akong kaugalingon, Bakayan kids. We have Raven and Tristan. Nainumdum ko, bright kaayo. Nasiklang bago pa nigawas sa nursery dito. The lambs are for thy clothing. The lambs. Hey, you Sunday school teachers teaching our young people, don't you ever think that's small, that's big.
Nagtabang lang ko sa nursery. Hey, that's real big. That's good for the kids. Maanad sila magsimba, matag church service. Say, dili sila mahinumdom, pero maanad yapon. Domingo sa buntag, simba ta. Domingo sa hapon, simba ta. Miyerkules sa gabi, simba ta. Maanad sila. Genesis 24, verse 34. My blood sugar just dropped real bad. I have nuts in my office, wifey. My blood sugar just dropped. Tanawang Genesis 24, verse 34. Kunana, say amen? And he said, I am Abraham's servant, and the Lord hath blessed my master greatly, and he has become great, and he hath given him flocks, and herds, and silver, and gold. I want you to notice the next two words that he mentions. Not words, but the next two things. And men servants and maid servants. That's all I want you to notice. Lalaking sulugoon, mga babaeng sulugoon. One thing you also notice, kung Diyos maghisgot sa tao nga adunahan gyud, many times maghisgot siya sa mga sulugoon. Kaya nga naman. Nga naman sa dagang panahon, ang Diyos maghisgot sa mga workers, trabahante. Sa atin ang naghisgot sa katigayunan sa bossing. It is not because they were considered his possessions, though in some cases they were. Slavery, like ownership good, but that's not the reason God mentions it. Panaglitan. Kung usa lang ka magbalantay nga hanas ka ayo sa pag-atiman sa mga karnero. Sama ni David. David was very good at taking care of sheep himself. Kabalo good siya. Pardon me, I'm going to eat a few more. I am shaken. I didn't eat a bite. I didn't eat anything before church. Kaya ulahi good ko sa akong mensahe. Kung naius ka magbalantay nga hanas gyud sa pag-atiman, he knows his sheep. Diretso siya kabalo, kini nga sheep na sakit, naluyahon, nakakita ko na diferensya sa iyang panglawas karon. Bisan unsa ang kahanas niya, bisan hanas kayo siya. Watch now. The number of sheep he can take care of will always be limited kay siya usa lang. Pero, kung makatrain siya sa uban, nga mutabang kaniya diya sa pagbantay sa mga karnero, basta lang hanas siya sa pag-train, basta lang naitaw nga buot mukat-un, walay limitado sa gidaghanon. Truth Baptist Church, let me just say this. It's not enough that your pastor loves people and knows how to lead people, because I'm only one. I need other people in our church who will grow and learn to help the shepherd. That's what Sunday school teachers are. That's what staff members are. That's what nursery workers are. That's what Bible Institute students are. Kung ang pastor lang ang maghimo sa buluhaton sa Diyos, limitado gayon. If I was the only soul winner, pipila gyud ang mga tao maluwas. I mean, I could go if I gave lots of time, maybe I could share the gospel with 10, 20 people a day. I could do that if I was the only one. But then I couldn't do all the other things I have to do. The most important thing I do is keep me spiritually healthy. I have to read a lot of Bible to stay spiritually healthy. I have to pray a lot. Kinahanglan daghan pagampo.
The reason we started the Institute is because the pastor can't do it by himself. Kanamo rasong kinahanglan kamo mukat-on, you need to learn to walk with God yourself. That's why you need to avoid sin, because you can't walk with God if you don't avoid sin. Kung magdulat-dulat ka diya sa sala, dili ka makalakaw man sa Ginoo. O gamay kaayo ang imong mahimo alang sa Ginoo kung dili ka maglakaw. Oh, you can still share the gospel. The gospel's powerful. People will get saved even if the soul winner is backslidden. That has been proven many times in my life and in the lives of others. You ever gone soul winning when you're backslidden? Oh yeah. Oh yeah. Nabayad lao, wala ka nagbasa sa Biblia, wala ka nagampo, pero soul winning gyapon? Oh yeah. Nabayad lao, nag-soul winning ka, samtang nasuko ka sa uban? Oh yeah. Backslidden yun. Nabayad lao, nasayok ka sa buntag, pero soul winning gyapon sa hapon? Naa. I'm not saying don't go. Pero samtang mag-soul winning, malat yun, di ba? You need to walk with God. You need to walk with God. You need to learn to love people. Let me tell you why. Nga naman, naigihapon mga bata, padayon sila magsimba, isang what night junior church. What night games? Oh, maybe we have a little bit of fun in Sunday school, but mostly just teaching. We sing some songs, right? I don't hear lots of loud games from junior church, Sunday school, right? Sing a few songs, magtudlo. Nga naman ang bata, padayon magsimba. Nag-feel sila sa gugma sa Truth Baptist Church. Si Adrian nahibalo, Truth Baptist Church loves me. I like fun and games, but the kids who stay are the ones who feel loved. Kanamo rason wala ko nagdali-dali magsugod sa junior church pag-usab. It's okay. I like Adrian hearing Pastor Mike preach. I like Kenneth hearing Pastor Mike preach. Boy, that boy's a thinker. Nasa imong pangatara. Pilahin mo itan? Unsay mong ihun? What are you thinking about? Nalalong gyud ang hununa. Ciao, brother Neha, moapa siya nimo. He's a thinker. Can I chat with you real frank for a minute? Truth Baptist Church. Kini ang panangkang kamaturan sa mong pastor. When it comes to dealing with people, I love people, but I scare them. I do. Daghang tao na hadlok na ako. Tungod ang Diyos nagpadala sa tao sa dapitan na isog kayo kay walay lain how do I say that? Nobody else would survive here. You have to be mean in dapitan. You just do. Because kung humok kayo ka, mamatay gyud ka dere. Ang mga tao maglubat nimo sa likod, you take the knife out and give it back to them. Welcome to dapitan. Mutabang ka sa tao. It's amazing. Ang tao nga pinakadagong gidawag ikan nimo, sila ang mulubat nimo sa likod. And if you are the kind of person who I love everybody and you will die here. So God sent somebody here who's just a little bit, no, not a little bit, very mean sometimes. I have to preach some really, really hard sermons and it's no fun. Why lingaw? Why lingaw mo sulti? Why lingaw maminaw? Pero gikinahanglan. Gikinahanglan yun. But there's a problem with that. Because God has made me hard, aron dili ko mamatay, it's very difficult for people to feel close to me. Naidaghang tao wala nakasabot. Si Pastor Mike, iso gyud siya, pero naiguma siya nako. It takes a while to learn that. And tungod sa akong kaisog, maglasud ko mag-encourage sa tao. Can I be honest with you? What discourages me more than anything else as a pastor? Can I be honest? Pagsulay ko mag-encourage, ang tao dali ma-encourage.
Magwali ko, kina atong buhato, mga tao. I know, I really only have one spiritual gift. I really only have one. I have the gift of prophecy. Kung ako magwali, maigo ang tanan. And when I preach, it hurts. Diba? Dili malikayan. Kana ka mutago ilalom sa chair. Kaya walay lugar mo ikyas. Kaya ka na ang gikinahanglan sa tapitan karon. Pero naida akong kaluyahon niya na. Kumukita ko sa tao nga naay sayop. Nahadlok ko mudul kaniya kay di ko ganan mo pagkahadlok niya. I don't want to scare people personally, and I know if I say to somebody, nga naman ikaw naghimo niini. Bisan ko nagyura kong tingog, diretso siya korektana. And I'm just trying to help. I want to encourage him. Pero dali ko hana sa pag-encourage. I'll be honest. I made a decision a few weeks ago. I'm not going to try to encourage anymore. Kay ma-discourage ko, kung magsulay ko mag-encourage, ang tao ma-discourage. I'm just going to preach. But you know what that means? Some of you in here have the gift of exhortation. Ikaw na i-gift nga, mosulod ka sa room, malipay ka, ug ang tanan lain mataktan sa imong kalipay. I don't have that. I don't have that gift. I just don't. I try. Mosulod ko, malipay ko, mga membro, Sino naman do? Mosulod ko abri ang Biblia. But some of you have a gift. You are happy. And when you're happy, other people are happy with you. Use that. I will admit, na ko'y daghang kaluyahon nga mukuyog sa akong kaisog. I know that. Pero kanamong rason ng Diyos mihatag kaninyo nini nga church. Kaya ikaw maka-encourage. Can I ask our church, will you help me be an encouragement to other people when they're discouraged? Kaya ako kabalo, dili ko hanas kayo niya na. I try to encourage. Mom Ruth will tell you. When I preach and I think, Ruth, this sermon is going to be encouraging. And then motindo ko muwali, maigo kyurang tanan. I don't go home happy. I go home and cry. Kaya ganahan ko mag-encourage. And I just encouraged her to wake up. Can I ask our church? Your pastor knows he needs your help. I need you as much as you need me. You need me to preach against sin. And I need you to encourage other Christians in our church. Can I ask you, when you come to church, be happy. Walk with God so it's not fake. Pero pag sulod ka sa church, malipayon man. Talk to people. Ayaw magsulod ug magdiretso sa imong grupo lang and go find people. Love our new people. Encourage other people to grow. Kung ang pastor mo tindog o mawali sa mensahe nga isog kaayo, it would be real good kung ikaw mag-story sa tao, sa human sa service, musulti, nag-good siya na to. I know, murag siya nasuko, pero dili man ka na. Nagsulay ra siya mo tabang na to today. Some of you have gifts, all of you have gifts that I don't have. Can I ask you, this pastor knows that he needs help. So mangayo ko sa inyong tabang. Can you try to encourage people? And I know many of you do. I know you do. But I'm asking you to do it on purpose. Abraham didn't watch all his sheep. Ay daghang tao nagtabang kaniya. Kini ang akong pinakadakong tinguha. Ingon sa uska pastor. I want our church services in our church to be happy. Kana man. Og magwali ko batok sa sala, kay ang sala ang mukawa sa kalipay. Pero maghangyo ko ninyo, I need a lot of people in our church to be encouragers.
Kung nailain na discourage, ikaw ang mag-encourage. And by the way, you say, oh, Pastor Mike, ako man ang na-discourage. Kinahanglan ko nga ang lain mo, encourage na ako. Huwag tinuod, pero kini ang imong makatuunan. Kung ikaw mag-focus yun sa pag-encourage sa uban, ikaw man ang ma-encourage. Kung mag-focus ka, kung magsulod sa church, malipayon, magkanta ko nga kusog, mag-story ko sa tao, mag-encourage nila, mo lagad sa Ginoo, mag-invite nila sa soul winning, mag-invite nila mo balik sa Miyerkules sa Bible study. Kung ikaw maghimo niya, ikaw ang malipayon. Sa katapusan sa Domingo, ikaw mo uli, malipay man. Masurprise ka. Unsay na itabo sa akong discouragement? Mawala na, samtang ikaw mahigugma sa uban. I'm gonna stop right there, every head bowed.